mbere mwiza cyane wa tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Nizere ko abakunzi ba Dani Hambo mumeze neza, ibintu ari sawa cyane. Hanyuma rero nitwa Rukuji, na makuru y'imikino agezweho kuri uyu wa mbere kabisa ngomba kuba mbagezaho neza cyane, ibintu bimeze fresh. Ngomba guhita mpera muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, yarakinwaga irigeze ku munsi wayo wa 20. Imikino yabaye rero yahereye ku munsi wo kwa gatanu, Kiyovu Sport itsinda Marine 2-1. Buke bwa kwa gatandatu Etincelle itsinda ikipe ya Gasogi 1-0. Mazi United inganya na Police 1-1. Musanze inganya na Bugesera 0-0. Vision itsinda Amagaju 1-0. Ku munsi w'ejo ku cyumweru rero imikino ibiri yarabaye irarangira. Ikipe ya Rutsiro yatsinze AS Kigali 2-1. Hanyuma APR FC inganya na Rayon Sport 0-0. Abafana bataha bimyiza imoso bavuga ati ntacyo turebye, ni match bayashyuhijwe mu itangazamakuru, ariko mu kibuga ugasanga nta kintu tubonye. Ubwo rero nuko byaje kurangira amakipe aguye miswi. Rayon Sport bivuze ko gomeje kuba ayobora urutonde rusha APR n'amanota 2 yonyine gusa. Hanyuma umukino wari guhuza Mukura na Gorilla warabaye ariko ntiwarangiye kuko imvura yabaye nyinshi mu karere ka Huye, bituma umukino utabasha kuba urangira nkuko byari biteganyijwe, kuko wahagaze bageze ku munota wa 60 ari igitego 1-0 cya MVC cyatsinzwe na Hakizimana Zuberi. Ubwo umukino waza gukomeza kuri uyu wa mbere hakinwa iminota 30 yari isigaye kugira ngo umukino urangire. Hanyuma reka nerekeze muri basket, nabwo barakinaga muri weekend. Ku munsi wo kuwa gatanu APR Basketball Club yatsinze Rega amanota 68-61. Mu gihe indi mikino yabaye Patriots yatsinze Kepler amanota 88-67. UGB itsinda Tigers 76-75. Mu gihe Orion yatsinze Azomuka amanota 87-58. Nuko byari imeze muri basket kabisa hirya no hino. Hanyuma reka nerekeze muri Memorial Kayumba yakinwaga ku nshuro yayo ya 15. Imikino rero ku munsi w'ejo yarasozwaga. Mu bagabo ekipe ya Gisagara Volleyball Club niyo yatwaye igikombe, mu gihe mu ngimbi nabo ekipe ya Gisagara Volleyball Club Academy yo yegukanye igikombe. Urumva amakipe yose mu karere ka Gisagara yaba bakuru n'abato nibo begukanye ibikombe. Mu bagabo ibintu byari imeze neza cyane hariya muri Gymnase ya Kaminuza y'u Rwanda, kuko imikino niho imwe n'imwe yagiye ibera, ahubwo Gisagara niho yatwariye igikombe. Ibintu byari bimeze neza cyane. Hanyuma ku mugabane wa Afurika reka mperekezeho nabo igihari ku munsi wo kwa gatandatu hari hateganyijwe umukino wari guhuza ekipe ya Yanga Africans yari kwakira Simba Sport Club mu cyitwa Kariako Derby, ariko byaje kurangira umukino utabaye bitewe nuko Simba yangiwe gukora imyitozo ya nyuma itegura umukino, bituma yivumbura iravuga ko itagomba gukina umukino. Byaje kurangira nyine match isubitswe. Ubwo no gutegereza igihe match izongera kuba yasubukurirwa, nyine ikaba yakinwa mu gihe itakinwe ngo ibe, kubera ko nyine Yanga yangiye Simba gukora imyitozo ya nyuma ku kibuga Benjamin Mkapa cyari kuberaho umukino. Ubwo rero ku bw'ibyo ikipe ya Yanga Africans yanditse yisegura ku bafana bayo babwira ko bagomba kuyibabarira kubera ko umukino utabaye, kandi hari abafana bamwe na bamwe bari bamaze kugura amatike yabo bashaka kureba uyu mukino. Ubwo rero nuko byaje kuba bigenda hari mu gihugu cya Tanzania. Nyine muri ekipe ya Young Africans utayizamu wabo bita Press Dube ni umunyazimbabwe, yamaze kuba agirwa umukinnyi w'ukwezi kwa kabiri, niwe witwaye neza muri uku kwa kabiri muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Tanzania. Niko nguko ibintu byari byifashe. Hanyuma reka mbashimiye cyane, mbifurize kugomeza kugubwa neza, mugire uwa mbere mwiza, muhahe muronke mu byo muri gukora bigiye bitandukanye. Ubwo abakunzi ba Dani Hambo tugomeze kukurane kuri uwo murongo.